Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho muri aya masaha. Perezida Kagame na Tshisekedi bagiye guhurira mu nama ihuza EAC ndetse na SADC. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye kuzitabira inama idasanzwe izahuza abayobozi bakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ibigize umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC Dr. Samuel William Ruto yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gashyantare 2025, aho biteganyijwe ko iyo nama izabera mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania ku wa gatandatu tariki ya 8 Gashyantare 2025. Mu bandi bakuru b'ibihugu bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama harimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Inama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC yateranye tariki ya 1 Gashyantare 2025, iyobowe na Perezida wa Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa Harare muri Zimbabwe kugira ngo yige ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwe mu banyamuryango bawo. Mu byo yemeje harimo guhura n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC ngo bigire hamwe iki kibazo. Mu ntangiriro SADC yari yagaragaje ko ariyo yafasha Kongo gusohoka neza mu bibazo irimo. Icyo gihugu cyahagaritse ingabo za EAC zari zaje kuyifasha, maze SADC itangira kurwana na M23. SADC yunamiye abasirikare bayo baherutse kugwa ku rugamba uyu muryango wari ushyigikiwemo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihanganye n'umutwe wa M23. Perezida wa Zimbabwe yavuze ko mu bigomba kwigwaho ari ukureba uko ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitongera kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba za M23, kandi agaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba gufatirwa umwanzuro urambye. Aha yavuze ko kuba abaturage b'ako gace bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke bikwiye gufatwa nk'ikibazo cy'akarere kurusha kuba igihugu kimwe. Ibihugu bya Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo ni bimwe mu byohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SADC, aho zifatanyije n'ingabo z'icyo gihugu kurwanya umutwe wa M23. Nyuma y'inama abagize SADC bemeje imyanzuro 21. Muri iyo myanzuro bimereye ku ntego zari zabazanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo gufasha kugarura amahoro ibitaragezeho. Bavuze ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro by'i Nairobi n'i Rwanda muri Angola nk'abahuza. Icyakora Angola nk'umuhuza mu kibazo cya Kongo ikaba n'umunyamuryango wa SADC ntiyari ihagarariwe i Harare. Bivuze kandi ko bashaka kohereza abaminisitiri b'ingabo bo mu bihugu bya SADC byohereje ingabo muri Kongo kugira ngo barebe uko ingabo zabo zahagotewe zahava mu mahoro, ndetse bakabona n'uko bacyura imirambo y'abasirikare baguye ku rugamba ndetse no gutwara inkomere. Aha abari mu nama bashimye igihugu cya Madagascar cyemeye gutanga inkunga y'imiti yo kuvuza abakomerekeye mu mirwano. SADC kandi yavuze ko izakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba yise urwo kurinda ubusugire bwayo. Biravuga ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 27 Mutarama 2025, umutwe wa M23 ukomeje urugamba werekeza mu mujyi wa Bukavu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho watangaje ko ushaka gufata Kongo Kinshasa yose ugakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi ushinja kwica abasivili by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nkibutse ko tukiri mu makuru hano ku Mena official tugiye gukomereza ni ku nkuru yasohotse mu masaha yatambutse, aho RIB yaje kuba rwose ita muri yombi umwe mu bacamanza kubera icyaha cya ruswa. Ushobora kwibaza ino nkuru ngi iteye gute? Bibutsa kugira ngo mukande subscribe
urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Uwingabiye Delphine umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gatunda akurikiranweho kwaka no kwakira ruswa yizeza umuturage kuzatsinda urubanza yari afite muri urwo rukiko. Yanafunzwe kandi n'umugabo we Rwarinda Theogene ukurikiranyweho kuba icyitso muri icyo cyaha. RIB iraburira abakoresha inshingano n'ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite kubihagarika kuko utazabyubahiriza azakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. RIB kandi irashimangira ko abakomeje kugira uruhare mu kurwanya ruswa batanga amakuru kugira ngo irandurwe mu gihugu. Reka dukomeze n'amakuru yacu rero, tukomereze kuri no nkuru igira iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bayo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutekano muke. Ambasade ya Amerika i Kinshasa yasabye abaturage bayo bariyo guhita bataha kubera ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bukubiye mu itangazo Ambasade ya Amerika yatangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gashyantare 2025 kubera umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itangaza ko itongera gutanga serivisi zayo yari isanzwe itanga. Yasabye abo mu miryango yabo gutegura ibyangombwa by'urugendo ndetse no gufunga imizigo yabo ku buryo byaborohera guterura kuko amakuru ahari ari uko ingendo zo mu kirere zifunguye zituruka ku kibuga cya Njiri i Kinshasa. Ibyo bibaye nyuma y'uko ambasade i Kinshasa yatewe n'izirimo iy'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uganda, Kenya n'Ubufaransa. Abaturage bagerageje gutwika inyubako zikoreramo bakoresheje amapine. Ni nyuma yo gufata umujyi wa Goma mu cyumweru gishize, ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko buzakomeza urugamba kugeza bufashe Kinshasa. Ni mu gihe guverinoma ya Kongo nayo yahise isubiza ibice byose uyu mutwe wigaruriye. Imirwano yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo ndetse iherutse gutangaza ko M23 isatira umujyi wa Bukavu ngo iwigarurire. Ku ya 26 Mutarama 2025 umutwe wa M23 watangaje ko wafunze ikirere cy'Igoma mu rwego rwo gukumira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zikomeza kwifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu kumisha ibisasu ku baturage. Uwo mutwe wasabye ingabo za leta zari mu mujyi wa Goma kwitandukanya n'abacancuro ndetse na FDLR bagashyira intwaro hasi mu gihe witeguye kubohora uwo mujyi uhana imbibi n'u Rwanda. Itangazo ryashyizwe hanze na M23 ryagiraga riti M23 irahamagarira ingabo zo mu mahanga ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo n'iz'u Burundi, izoherejwe na SADC, ihuriro ry'ibigo byigenga bya gisirikare Ajemira, guhagarika kwica abaturage bacu maze bakava ku butaka bwa Kongo. Ku itariki ya 29 Werurwe abacancuro basaga 180 banyuze mu Rwanda bava i Goma nk'uko byabanje kugenda ku bandi bakozi ba Loni bagera hafi ku 2,000 bahawe inzira n'u Rwanda. Ku wa kane tariki ya 30 Mutarama 2025 mu kiganiro ubuyobozi wa M23 Colonel Nanga yagiranye n'ikiganiro n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru burasirazuba bwa Kongo, yavuze ko binjiye mu mujyi wa Goma bagasanga ari umujyi wahungabanye, leta yaraciye amazi n'umuriro, ariko ko iki kibazo kigiye gukemurwa bitarenze mu masaha 48. Kuri uwo munsi ndetse ingabo za FARDC 1500 zishyikirije M23 zagejejwe mu kigo cya gisirikare giherereye i Rumangabo. U Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko ikibazo cya M23 gikemuka mu buryo bw'ibiganiro mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira ubushake bwo kubikemura gihereye mu mizi aho kucyegeka ku Rwanda, kandi abarwanyi ba M23 barwanira uburenganzira bw'abenegihugu ba Kongo bimwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi nibyo bikomeje kugaruka ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, bigaragaza ko hakwiye ibiganiro mu gukemura ibibazo bya M23. Nanga dusoreje amakuru ye twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Reka twongere mu makuru yacu ari buze kuba ataha. Icyo musabwa rero ni ukuba mukanda subscribe, kabisa kugira ngo amakuru nzajya mbagezaho muzajya muhita mubona notification
ibamenyesha ko hari amakuru agiyeho ako kanya muhite muyabona. Mukomeze mugubwe neza cyane rero,